Na vyberankoch za Nacionalni sovjet Rusnacoh 4. novembra vybrani 19 členi zo 6 ljistinoh. 9 členi zo zljistini Rusnaci vjedno, zljistini Buc i ostac Rusnego Lena Papuga vybrani trojo, zljistini za Rusnacoh Željko Kovač Tiš trojo členi. U novim zvolanju budu i dvojo zljistini šljibodnih kandidatoh, jedan člen zljistini Ruska budućnost i jedan zljistini Mladi Maju Peršenstvo. Na konstitutivni shacki prisustvovali šitski 19 členi, a vodzeloju robotne predsjedateljstvo, u ktorim buli najstarši i dvojo najmlači členi Novoho Sovitu. Šitskim členom potvrdzeni mandati, a potimo Trimana i Perša porjadna shacka Novoho Sovitu, na kotrevi brani Joho predsjedatelj. Jak jedini predloženi kandidat, Boris Sakač, vybrani zos 15 hlasami za, a štvero členi hlasali protiv. Mi všetky vjedno, keď u nás je tu 19 kandidatov, odnosno teraz členov Nacionalного Sovitu, budeme robiť všelijak na otrimovanju toho, co doteraz bolo postihnuté. A okrem ešte budeme namáhať postihnúť ešte veci, bo sme obačili, že u veľkých oblastoch može ešte veľa toho porobiť na hase našого ruskого narodu. Za najpoznjejše 20 dni prinješeše novi statut, u ktorim nove, že Sovit muši navest točne číslo členov za každý odbor.